Ja ću prvo pozvati večeras studente na razgovor i građane, da se dogovaramo o daljim koracima. Dobila sam blagoslov od dva sveštenika da prekinem sa štrajkom. Dobila sam od medicinskih radnika iz Sombora, Beograda, ne znam dakle sve nisu ljudi pisali. Dobila sam od dece poziv da majka prekine sa štrajkom glađu. Ja ću danas da prekinem sa štrajkom glađu. Ali ostajem ovde. Bravo! 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 Dijana! Da, Dijana! Ja čutati neću ni u jednom više slučaju što se tiče mene. Dete budu urnidirali, moje dete ne smije telefon da uključi. Hvala policiji koja ne radi svoj posao. Hvala predsjedniku koji nas i dalje laže. Prvenstveno laže mene pa sve ostale. Videli ste članak za Times. Jedna mala žena iz Srbije, jedna majka izašla u tim novinama, gde nisam ni pomislila u životu da će doći do ove situacije, da ću morati ovako da se branim, da ću morati da zovem strane medije u Srbiju, da mi pomognu, da se borim protiv jednog čoveka u Srbiji. Ne borim se samo ja, borimo se svi. I mislim da ova borba mora da se nastavi, ja ostajem ovde. Znači, ja ne idem iz šatora, ja ostajem ovde, počinjem da jedem, sad kako ću da jedem, to ćemo da vidimo. I pozivam moju decu i moje saborce da se dogovorimo šta ćemo dalje i kako ćemo dalje.